o dumele na go dumele le go se dumele ga go fetoše seng sa modimo. Modimo o gona ene modimo wa phela. It doesn't matter batho ba bangwe ke ne go kwa ba bolela molela gore nna ke nyaka go mmona ka mahlo e be gona ke mo dumela, nna ke nyaka go mmona a sepela kokota lapeng la ka e tla ba gona ke mo dumela. Rena batho re ne go ba le a tendency ya go nyaka dilo tše lone ga di kgone gore di diragale ka baka la gore re nyaka go tshepa goba go kgolwa. Mona lentšu la modimo bukeng ya Baheberu chapter 11 from verse number 1 le hlalosa gabotse gore tumelo ge re e bolela re thwe ke tumelo e re tumelo ke go ba le kholofelo ya dilo tšeo re sa di bonego ka mahlo, re kholofela gore di gona even though a sešo di bona, ke kholofelo ya dilo tšeo le gore nka sešo di phethagala mara ka re ga pelo o a di fila gore already they are there. Ke go tshepa dilo from God le ge e le gore a sešo di diragala. Se sengwe nkare ge ke tlaleletša goba mohlomongwe ke akaretša ka mmolelo wa kakare tumelo ke go tshepa modimo le go sanka wa mmona ka mahlo, tumelo ke go tshepa gore modimo o gona emne modimo wa phela le go sanka wa mmona ka baka la re a go hloke gore mmona ka mahlo gore o dumele. Morena Jesu re ga bolela le barutiwa ba ga gore le seka tshwenyega go a le gola ge ke tloga ka baka la re ke tla romela molodi ya mmari e le go mo yo halalelang gona e tla ba go hlatse na ke eng ntho e ka re fang bohlatse ba re modimo o gona Jesu Kriste o na le rena ke ka re amogela Jesu Kriste moya mokgetho ya bahlatse a hlatsela se re se amogelang ka mogare ga maphelo a rena gore le seka tshwenyega ke na le lena. Moya mokgetho o tlile jale ka hlatse go hlatsela dilo ka moka tše Morena Jesu a re rutileng tšona lentšu la modimo. Moya o mohalalelang ke hlatse le gore hlatholela mabohlatse a tšohle tše Morena Jesu Kriste a ba ruta tšona nako a sana le ba rutiwa ba ga phela mo lefaseng. Go a re gola ge re ka tseba taba tše ka baka la re go bohlokwa gore motho a dumele ntho a e kwešiša, ga go hloke gore mohlomongwe ya godimo lefase e no ba re o tšee kgato ya tumelo o re modimo gona ene modimo wa phela. Motheletši go ya le ka di-science batho ba bantši ba lekile go prova dilo ka malatlana e le ge ba le ka go tlhalosa tlhago e ka mokgwa e leng ka gona, mara a gona buka e tlhalositšeng tlhago go feta lentšu la modimo ka baka la re lentšu la modimo le tloga le e tlhalosa gore tla ke le botseng gore mathomogong go diagejeng mo sesore a bolela gore mathomogo modimo o tlhodile le godimo le lefase. A re mathomogong dilo di thomile magadima dilo tša thoma tša diang o hlalosa tiragalo gore tla ke le botseng se se phethagetseng mathomogong motho wa hlotše le godimo pele ga ka batho ba lefaseng. Modimo o hlotše le godimo a fetša a hlola lefase, modimo o hlotše le godimo a fetša a hlola lefase. Before mola dilo ka moka di tla ba gona sa mathomo gore modimo o dirile le godimo a fetša a dira lefase. Johana o re ga e bolela a e hlalosa ka mmolelano wa hlatollo ya semoya o re ga e hlalosa John chapter 1 verse number 1 o re pele ga lefase le tla hlolwa lentšu o be a ntše a le gona a le go modimo ebile ka bo yena e le modimo e sale e ba modimo go tloga le go tloga o re tšohle di hlodile ka yena gomme go tšeo di hlodilego ga go le se se a hlolago ka yena. Ka mantšho mongwe Johana o re ga e hlalosa o re tla ke le botšeng gore Moses o le boditše ka tsela mang Moshe o le boditše gore mathomong modimo o hlotše le godimo le lefase o re mara tla ke le botšeng pele ga ge lefase le godimo di tla hlolwa pele ga ge lefase le tla agiwa modimo a tla hlola ntho gore ke lefase o re tla ke le botšeng ntho mathomo gore lentšu o be a ntše a le gona. Potšišo ye bona lentšu ke eng na lentšu batho ba bantši re akaretša a se jwale ka lentšu la modimo mara lentšu le personalisiwa ka lentšu la modimo gore lentšu was a person e be le motho ka o re mathomogong ya bego a le gona pele ga lefase le tla tlhola e be e le lentšu o re gomme lentšu o be a le go modimo a re o be a na le modimo e re lentšu o be a le go modimo ntho e be mo go wena ke wena a e re lentšu o be a na le modimo a e bolele ka batho ba babedi e bolela ka motho motho e re mathomogong wa ba le gona ke lentšu ene e re lentšu le re yena lentšu o be a le go modimo ya fetša re gomme yena lentšu e be e le modimo ka mantšho mangwe lentšu ke modimo. Hlathollo ye nngwe e tlhalosa ga botse gore lentšu la modimo le re bolelang ka lona ke Morena Jesu ke personality ya gage. Lentšu la modimo ge le tlhalosa le re a gona selo se se hlotšego mo lefaseng se se be sa hlolwa ka yena
motheletše ke rata o e breaka into pieces o ikwešiša ga botse gore na lentšu la modimo le tlhalosa ke tsena o ka leboga ka naga mohlwe mongwe o ipotšiša re na wa gore lentšu ba le go modimo lentšu be le modimo o re tlhalosetšang na lentšu la modimo le tlhalosa ka ntho ba reng ke trinity ya modimo. Trinity ya modimo re bolela ka di-personality tše tharo goba bom gararo. Re bolela ka modimo papa, re bolela ka modimo morwa, re bolela ka modimo moya. Batho ntho tše tharo tše ka moka re re modimo tate, ra fetša re re modimo morwa, ra ba ra buša re re modimo moya. Dilo tše ka moka di bopa bong, di bopa ntho ka ete e le go modimo. A se bo modimo ba bararo ke modimo ka o botee e fela a tšwele ka diripa tše tharo. Modimo tate, modimo morwa, modimo moya. Go sana le batho ba dumelang gore ko le godimong go na le bo modimo ba bararo. Ba re go na le modimo o ba reng ke papa, wa fetša go aba ka letsogo le lengwe go aba le modimo mongwe ba re ke morwa, go a fetša go aba le setulo sa boraro ba re ke modimo moya. Halalala, no, it's not in that way. Lentšu la modimo le bolela ka modimo ka o motee. Lentšu la modimo le re na le modimo o motee, one God, wo e le goreng o tšwele ka di-category tše tharo. Ke modimo tate, ke modimo morwa, ke modimo moya. These three things di godimo ga motho ka o motee. Go ra re bolela ka morwa re se bolela ka modimo o motee, ge re bolela ka modimo moya re se bolela ka the same God. A gona gore modimo morwa, modimo moya, modimo ntate ke batho ba bararo ba ditšwe godimo ba communicate go tshwana le nna le wena. Re bolela ka modimo ka o motee a le tee. Ke ka baka la e re fang kantshara ya gore na morena Jesu Kriste jale ka re lentšu la modimo le morena Jesu ne le modimo e tlhalosa jwang. Ka baka la gore lentšu la modimo le re ga morena Jesu a etla lefaseng o tlile ka tsela ya semotho, o tlile ka mmele wa motho. Lentšu la modimo ga le tlhalosa le re ga a seno fitlha mo lefaseng o be a bitšwe gore ke yena morwa wa modimo, ebile o be a bitšwe gore ke yena morwa wa motho. Le bakašile ngwanešo, modimo o dirile tsela ya gage ya mehlolo ya gage gore a kgone go tlo re kgwela dibe. Modimo o tlogile le magodimong a tla lefaseng jwale ka motho. Motho ga a fitla lefaseng o swantse gore a be le leina. Ge mathobela a seno belegwa tšatši la bele go ba mo reileile ba re e tla ba mathobela, ka baka la gore ge motho a fiwa a belegwa lefaseng jwale ka nama o swantse gore a be le leina, gore ga batho re mmona re mošupa re kgone go bolela gore motho yo ga ke mathobela, ola ke ra e setša, ola ke ra e sibe, ola ke lesiba, ola ke matome. Ke ka baka la gore motho o swantse gore a reiwe leina ga a fitlha mo lefaseng. Lentšu la modimo le tlhalosa gabotse gore morena Jesu Kriste o tšene seporofeto sa gore o tla bitšiwa Emmanuel go bontšha gore modimo o na le reina, leina la gagwe e tla ba Jesu. Jale ga a fitlha mo lefaseng a reiwa leina go tshwana le nna le wena, mara it was not an ordinary name, e be e le leina le le filo go tloga le godimo, le modimo a tsebile gore ke leina le le tla go phološa maphelo a rena, gore ga re le bitša maphelo a rena a kgone go fetoga. A re e tla ba Jesu. Lebaka keng na a se gore Jesu e ntšha personality ya gage ya bong ba gage go tloga le godimo, e no ba leina la go monneima gore ga a fitlhele lefaseng re kgone go tseba gore na Jesu ke mang. Ke ka baka la ga a gola e sa le go tloga go belegwe o phetse le bana ba bannyane a gola le bona a ketima le bona strateng jale ka mokgwa bana ba golang ka bona, o be a swantse gore a be le leina gore ba kgone go mo recognize gore ola ke Jesu, ke ngwana wa Josefa le Maria. Jale ngwana šere ke tlhalosa ka boripana gore o kgone go ikwešiša gore ge lentšu la modimo le tlhalosa morena Jesu ke morwa wa modimo, ga le lefaseng o tlile jale ka morwa wa modimo, ga le legodimong ke modimo ka sebele. E re ko go tlhalosetša gabotse gore o ikwešiše modimo o be a tseba gore go tlo diragalang go tloga mathomong go fitlha nako e morena Jesu a tloba gona, a e dira kgetho ya gore yena ka boyena a tle a re šwele dibe tša rena. Dibe tša rena di be di swanetše gore e be modimo ka boyena ya tlo gore hlatswa ka madi a gage a hlwekilego gore dibe tša rena di kgone go hlatswaga mokorišole re le ba batšhweu jale ka leswela. Jale modimo ga a theoga legodimo a kgona go tsena ka gare ga mmele wa motho, a se sepele jale ka modimo e fela a sepela jale ka motho. Ke ka baka la ba Filipi a re a e hlalosa ore ere a sanka e tekantšha le bo modimo, kore o tšere bo modimo wa gage a o tlogela magodimo a theoga jale ka sebopo jale ka mohlanka. Ke ka baka la o tlile jale
le ka motho gore a tshwane le nna le wena a kgona gore šola dibitšarena a kwa botlhoko ka mogore bokwa a nagane ka mogore naganang ka gona even though he was God he was thinking ka mogwa wa bose modimo mara o be a le motho 100% human being o be a tshwana le nna le wena mara ntho e be phapa e be re tlisha different gore o be a le in the mission ya gore go gana koteng ya sefapana gore nna le wena re tla re kgone go lokologa John gore ga e bolela gore bana ba šitla ka le motšeng mathomo gompele ga lefase le hlola ya bego a le gona e be e le lentšu ene lentšu o be a le go modimo ene lentšu o be a le modimo se re šupetša gore modimo o kgona go ke breaker into many pieces a ka kintšha jwale ka morwa a tla lefaseng a re hwela a ka kintšha jwale ka moyo halalelang a tla phela le rena mo lefaseng a ba tlatse ntho ngwe le ngwe e diragalang e sa le the same God in a different dimension o sa le modimo o nonola yo le gore o tile diripa ke ka baka le e le gore go a hlokega nna le wena motheeletše gore re ikwešiše gore le ge re rapela re tsebo le ge re bitša morana Jesu re sabitša the same God wa magodimong nako e ke sešwe ke ikwešiša e ke fela ke re ko legodimong go na le bo modimo ba bararo go na le modimo papa go na le modimo morwa go na le modimo moya ka re mara go tla jwang gore modimo papa a dumele rena re ya go yena ka motho wo mongwe wa bobedi ka baka la if we call this name it seems like re sa khunamela o mongwe another God until I understand it in another version ya gore no the same person whom you call his name is the same person wa le gore mo dutse setulong sa bogoši wa rena is the same person wa tlhotse le godimo from the beginning is the same person wa tlong go le tšea letšatšing la bofelo is the same person wa tlo go leša into judgment is the same person e sa le ba motho o nonola a retang go tlogile go tloga nakong ya bomoše goba go fitlha nakong ya jwale e sa le yena yola taba kore moitimo ga nyaka go ke presenta go batho o ba le mokgwa ke presentang ka gona ga e tla bathong o tla ka senama a re le ska makala o tsebile gore a ka se tle ka bose modimo ka re lentšu la modimo le re modimo ke moya modimo ga ba tle lefaseng a tle ka moya ne re ka se mo tsebe ne re ka se modumele o be a swanetše gore a tle ka lebopo la motho gore a kgone gore hwela lebe ga e tla lefaseng o tlile ka lebopo la motho gore a kgone go lwantšhana le sebe se se tlileng ka nama a se hwele ka nama jale ke ka baka leng a ile nga fitlha ga kgona le go morea gore ke era Jesu a tseba gore leina le o le file a se no fitlha mo lefaseng gore batho re kgone go mo tseba ka lebitso le ka baka la re ne re ka se re ke modimo ka re re tlo makala re ke modimo o mofeng wa tshwana le batho modimo a tseba e re ke sekebe ka re ke nna modimo ono la go tloga mathomo e re ke ba botseng gore ke nna Jesu gore ba tla ba kgone go kwešiša taba gore ka nnete ke nna Jesu bothata e bele bo boteng bare motho na ka se kgone go dumela modimo ka lebopo la motho modimo ka se kgone go morana Jesu ge ba a lo fitlha rawa nna ke nna modimo batho ne re ka se mo dumele ka baka la ne re tlo gore go tla jwang gore modimo a tshwane le rena ka seboposana se o tla jwang gore modimo a tshware ke tlala go tshwana le nna le wena o tla jwang gore modimo a thome go lapa bošego ge re robala le yena a robale mara Dafita a bolela a re ke moleta Iseraele bošego le mosegare ga a robale mara o tlile ka lebopo la motho he was on the mission to die on the cross. Modimo ga a hwe mara o tsebile gore ntho e hweng ke nama and ntho ka kgona go fenya sebe go gore ke ye ka lebopo la nama ke kgone go hwa jwale ka motho ge a ihwa. That was the mission. Jalo batho ba bantši re ipotšiša dipotšišo ba bangwe ba re ge ba bolela ba ipotšiša bana go tla jwang gore ge e le gore ka nnete Jesu Kriste ne le modimo a tlile ka lebopo la motho why he died on the cross lebaka ke gore o be a apere nama a go a hwa yena go hwile nama lentšu la modimo la hlalosa gore se se phelang mo go rena ke moya wa motho nama le madi e no ba ntše ke setopo nama le madi jwale ka go borolo re apere motlhang re tloga ka ra nama ye e sala e khwela moya wa motho ga o šongwanesho moya wa motho o phela go ya go ile it doesn't matter gore na motlhang o ikgwe wa digeleng go ba wele godimo na but what matters gore moya wa motho ga o kgwe le kwa digeleng into a disaster or eternity ya bohloko
moya wa gago o ka sekgwe o tlo kwa bohloko go ya go ile le go le godimo ke life for eternity. Moya wa motho le go ka tswana me motho ga hlokofetse go kgonama. That is why a sa kgona go move up, ga sa kgona go bolela le ka mo gotla ga sa feel ka baka la the soul and the spirit is gone, but the spirit and the soul will live forever, whether in hell or in heaven. Di tono tsona pele di exist di phela ka baka la moya wa motho ka ogwe. Ke ka baka la morana Jesu Kriste a ba swantse gore a apare nama ya motho gore ga fitlha koteng ya sefapano a kgone go experience the death ye rena batho re tlo go experience ba ba shetseng ba experience o be a swantse gore a kokotole a go botlhoko bo nna le wena re be re swantse re bokwa a tlaishe tsa magopo a ka le wena o be a tsere dilo ka moka tse le gore nna le wena re be re swantse re di rwele a di rwesha go di magetla a gage a yo di khwela koteng ya sefapano a got the same pain a it was not easy because that was the pain. But instead, he died for us. Nama ya shwa koteng ya sefapano mara moyeng wa gage a theogela le bitleng a ya bodula bafu. Lentswe la Modimo le tlhalosa ka botse gore ba tšea mmele wa gage ba o phutha ba o isha ka gare ga lebitla. Rena batho ga re lebelela ka mahlo ne re sa ikwešiše re bona o kare ka nnete go hwile o fedile lefase le be le maketse le tlabegile gorena a se yena o laileng a tsoša bahuna a se yena o laileng a sepediša digolena difofodile tša bona metlholo di rageletše mara mmamotlha re ya makala o hwile. Ba bangwe ba gopola dikelelo tša dilo tša ba fela a di bolela a fela ba tlhalosa re atla ke le botše ke nna tsogo ke nna bophelo mang le mang a dumelang go nna le ge a ka hwa o tla phela batho ba tshwara hlogo ba makala ba ipotšiša dipotšišo gore na ga se yena ba re yena a ka se hwena na se yena ba re ge re dumela go yena re tla phela na go tla jwang gore mmamohla e be yena yang koteng ya sefapano mmamohla o hwile ebile mmele wa gage re ya bona šule ba o iša ka ra lebitla motho la ba ipitsa morwa motho mmamohla o šwele e re go go botse ngwaneso that was a setup marana Jesu ba tseba a ba boditse tsebe go kwa o re ga bolela le ba Farisei o ba botsa mantšho gore o re tla ke le botse mmele wo o thubeng ke le bontšeng gore ke tla o buša ka o tsoša ka matšatši a mararo a tlhalosa ka mmolelano mongwe wa sebaebele o re tempele ye thubeng ke le bontše gore nka e builda within 3 days. Ba ba sa kwešiše ba ipotsa gore o bolela ka moago wa gilego o mongwe wa barutiwa ba gona gore ga bolela o re tla go botša monnageso nto e bolelang ke dinonwane ka baka la gore tempele e tsere dilemo le dilemo gore o e bone e le ka mokgwa wena only one. How can you rebuild it within 3 days? Ba ba sa tsebe gore o bolela ka mmele wa gage. Lentswe la Modimo le re ka letšatši la boraro o ile a tsoga ntho o ebile mabohlatse go lefase ka bophara mamohla le lefase le sa duma ka baka la re ba tseba re taba ye e phethagetse le mamohla bona šure sa buša re bolela mantšho gore Jesu Kriste a go kara le bitla o šwele gomme ka letšatši la boraro o ile a tsoga. Taba ya ka lefase le ke gore ke le tsebiše ka yena Jesu Kriste a gona kara le bitla ke ka baka lona ke ileng ka tšea kgato ke le mathobela wa ka molepo ka mo dumela a ke dumele motho wa hwileng a fetša ya ba sala staka ka ra lebitla ke dumela motho wo le gore o ile a roba lebitla roba ditronko tša dihele a kgona go phuleletša a re tla ke le botše e file nyaka go sepela ga botse go fitlha mo nna ke fitlhileng gona nna ke le fenyeditše mang le mang a dumelang go nna o tla ya mo ke yang gona. How can I believe a person when he has never risen while there is a God in heaven o ileng a shwa a fetša a bua? How can I believe somebody when rest in peace while I don't know and I'm not sure or rest in peace? But there is a God when le bitla le bitla la ge se le ba rola le bitla le mmamotla le sa butšwe a gona le marapo o tsogile gomme wa phela. Bana besho, it is the time now. Ke nako e fitlhile ya re dumela dilo tša mannete tša maleba re tlogela go kitimela bofora ba lefase re dumela dilo tše di sebeng gona. There is a time mo lore batho ne re ipsena really ignorant, but this is the moment, the time mo lore batho let's believe the original. Jesus rose from the dead.
ke mabohlatse a re a kweleng lentswe la Modimo ene mang le mang ya dumelang go yona wa buša a phela. Paulos o re ga e bolela re bana ba šitla ke le botšheng a go sene go lahlwa go bao ba le go Kriste. The book of Romans chapter 8 from verse number 1 o re bana bešo a go sene go lahlwa go bao ba le go Jesu Kriste. A e re go ba ba tsenang kereke goba ba ba labalang pebele goba ba go rapela e re a go sane go lahlwa go batho ba e le gore ba go Jesu. A e re ba e le gore ba kwa ka yena e re ba e le gore ba mo go yena botšiše kona o ba jang go Jesu. Ga go sane go lahlwa ge motho a le mo go Jesu Kriste. O re ga e hlalosa chapter 10 from verse number 17 o re bana bešo tsela ya gore motho a be go Kriste shi o re ge motho a ipolela ka molomo wa gage ebile a dumela ka rapelo a dumela re Jesu ke morena ebile a buša a dumela gore Modimo o mo tsošitše bafung gore motho o tla phološwa. Taba ke gore motho a phološwe. Taba mo lefaseng gore Jesu Kriste o tlile go phološa batho. A se a batlela gore batho ba be le ditšhelete, a se a batlela gore CV ya gago ba e recognize ba go founela o ya interview. Morena Jesu o tlile go šwela debe gore batho ba mo tsebe, batho ba phološwe. Gomme phološo ke yona tsela ya go iša motho go Tate. O re ga e hlalosa bukeng ya Johana chapter 14 ke bušeletša difese tša gantši ngwaneso gore o di tsebe, o tsebe gore taba ke gore Jesu Kriste o tlile go phološa batho. O re ngwane o re Filipi tla ko o botše ke nna tsela, ke nna nnete, ke nna bophelo. A gona motho ya ka yang go Tate ge e se ka nna. Ngwaneso nka bušeletša vese go fihlela ke tsofala ka baka la re ke nyaka gore e tsenelele o ikwešiše gore le mohlang o tloga mo lefaseng o re go kwa gona ke ile ka kwa. Morena Jesu o tlile gore phološa ka gare ga sebe sa lefase se sebe se re bofile moleting wa dihele se re tlhokiša khutšo le go tseba Modimo. Na re sena kano, re sena freedom ya go tseba Modimo, mara morena Jesu Kriste a tla a re rekolla gore nna le wena re tsebe Modimo. Taba ya e tletšeng gore batho ba mo tsebe ba phološwe. Ke tlo go fa di-evidence tša di-verse tše di bolelang taba ye. Morena Jesu, Johana o re ga e bolela John chapter 1 from verse number 12 ke repeata gantši ngwaneso e re go bohle ba ba mo amogetšego bao ba dumetšego leineng la gage o ba neile maatla a gore ba bitšwe bana ba Modimo. Ke ga fela motho a amogetše Jesu a dumela leineng la gagwe gomme motho yewe o fiwa maatla a go bitšwa ngwana wa Modimo. Ge re bao ba o dumetšego ebile ba mo amogetšego e a kgethologanya mo lefaseng a re sepele ka tsela ye tee. Re ka no ba re tsena dikereke tše di fapaneng tša maina go fapana, that doesn't matter. Modimo a se modimo wa dikereke tša maina, Modimo ke modimo wa pelo ya motho. Kereke ke mmele wa gago a se moago ngwaneso moa gore no nyaka gore re tsebe gore na o welela gore le lefeng. Mara tla ko botse ngwaneso le godimong re tsena ka Jesu Kriste a gona ya ka yang go Tate ge e se ka yena. O re ga a bolela John re tla ke le botse a gona motho wa ka ba ngwana wa Modimo ga a se ba amogela Jesu a ba dumela leineng la gagwe. O re go bohle ba ba mo amogetšego ba dumela leineng la gagwe o ba fa maatla a go bitšwa bana ba Modimo. Ge o soba wa mo amogela o ka na ba register le leina la gago ka gare ga kereke, mara ge o soba wa amogela Jesu wa dumela leineng la gagwe o sekebe wa ipala ka gare ga bana ba Modimo ngwaneso ka baka la re Bibele e re gore motho wa e le gore o ipala le ba Modimo mara a se ba mo amogela o ikgapeletša go tsena ka lešakeng la dinku o re pudi. Don't force it. Ge o swaba wa mo amogela ngwaneso, ge o swaba wa mo dumela, wa dumela leina la gagwe a wa fiwa maatla le maloka a go bitša ngwana wa Modimo. It doesn't matter the commitment you na le yona kerekeng ya geno. It doesn't matter how faithful you are in your church or your local church. Ge o swaba wa dira kgwerano le Jesu a sešo o balwa ka ra mmušo wa Modimo. Ntho ke bolelang motho mongwe a ka no re ke condemnation mara wa bohlale o tla re ke lentšu la go phediša.
because it's too bad gore motho a go karetša ba tesfega a re ngwaneso o swere tsela ya mannete mara o swere tsela go ya lefung e tla ba a go bolaiša mara motho o botlhale wa go ratang ke motho a ka go lemošang thereso a go šupetša tsela a re ngwaneso tsela ya mannetiši motho o wa go rata motšheletšere ko botse mantšo mongwe a e le goreng a kgotla pelo ko gore batho ba la molapo o tsoga mesong ka 5:30 a prepare a ya radiong a ya botsa motho gore Jesu Kriste wa phela ebile wa phedisha ntho ke matla in the society gore motho mongwe a tše effort ya a tla no go fuka ka tsebeng a botsa gore Jesu wa phela and Jesu a ka go phedisha a se batho ba bantši ba e dirang batho ba bantši ba tsoga forogo ba ya go condemna batho ba bantši ba tsoga forogo ba ya go lahletša batho ba tsoga forogo ba ya go dira dilo tše di tšweleng tseleng but it is important go na re motho mongwe a tsoga forogo a itime boroko a ye go botša re ngwanešo tsela ya nnete ke Jesu ngwanešo letšatši le etla le le goreng ka le lengwe la matšatši re tla ba re ditše setulong sa kahlolo ba tla ba re botšiša what did you do after you heard o dirileng ka morago go kwele gore ke nna bophelo wa re marana go kwa gona ke ile kwa ba fetse ba rena o ile wa dirang ka morago go kwa ya ba ditsebe di a gakanega nna ke re gwana ke re ngwanešu go na le tsela ye e le gore e ka dira gore se kwa gakanega nna ke re gwana ke re sebaka se sa le gona Jesu Kriste o a welcome whoever you are wherever you are batho ka moka a kgethe morafe ga lebelele skin color ga lebelele background ya family o tletše o kgwela batho ka moka gore mang le mang ya nyakang go phologa a tšhebela mo go yena a sankare batho ba ba tšhou a sankare batho ba ba jonjong batho ba bantsho le wena motho montsho mopedi moeng ba bangwe ka spamation ka re ke tla ba ka dia diphošo ka moka we are all welcome in the family mara kgato ya mathomo gore motho a mo dumele ebile a mo amogela lentšu la modimo Revelations o re ga a bolela bukeng ya kutullo o re tlakele botšeng bana bešo ke mojako ke a kokota nako le nako go e kwa lentšu la modimo le rara tseba re ke yena ka boyena o a kokota ge motho a mmulela a tsena o re ke tla tsena ka lela le lwena a gona shortcut ngwanešo ya go ya legodimong a gona shortcut ya go ba ngwana wa modimo gato ke tee fela ke gone gore Jesu Kriste ke yena tsela ke yena nnete ke yena bophelo re ka no ya dikerekeng ngwanešo go tele re ga re lofi ebile ba re tseba ba re hlompha ka bophara mara ge re sena Jesu re sa hlankela mmušo wa lefase satane ga wa re ka baka la re wa tseba re o ka no re Jesu mara go swa ba di a kgwarano le yena o sa no ba wa gage ngwanešo ka efoga lefu Jesu Kriste ga a tlela go šwela lefela o tlotše o šwela le wena a re sekebe re tla ra itshola metlheng ya bofelo ge re tla ba re kopana le yena a re ga re tsebe a re direng kgwarano e sa le nako metlheng ya jale ngwanešo sebaka ga se sa lego lefase le a fetoga ke nako ya re motho a dire kgwarano le modimo nna ke re gwana ke re se nako e sa le gona o mo tšee o mo amogele Isaiah o re ga a bolela o re ngwanešo e re monyakeng e sa le nako monyakeng e sa le lebaka la go ka mmona e re bo mathobala ba sa mmolela radio o dire kgwarano ka baka la we don't know what's coming next but this is the time ya gore motho a ipeakanye le modimo nna ke re gwana ke re ngwanešo sebaka se sa le gona le wena o ka tsena tšatši le lekgone wa fetoša ntong ka ra bophelo ba gago le wena o ka bula pelo ya gago bophelo ba gago ba thoma go tšhentšha tšatšing la lekgono ge ke bolela ka phetogo ke bolela ka gore o ka mo amogela wa fumana mmereko ngwanešo o ka mo amogela wa ke bolela ka gore o ka mo amogela wa fumana bophelo sa bohlokwa gore motho a fumana bophelo bo bo sa felego gore le motla o tloga mo lefaseng o tse gore wa legodimong life for eternity tša lefase re tlo di tlogela ngwanešo tša lefase re tlile re le lefela re tloga re le lefela tša lefase di tlo šala modimo a re sekebe ra monyaka ka baka la re lebeletše dilo tša lefase le di neebeng pa tšona nna le wena ngwanešo a re tšhabela go yena gore re kgone go humana bophelo o tlile gore hwela gore bao ba hwilego moyeng ba kgone go phela ge motho a tswala leswa ke ge a amogela bophelo bo bo sa felego ke a tswalela ngwanešo bukeng ya Johana chapter 3 go thoma from verse number 1 lentšu la modimo le re tlhalosetša story sa monna o mongwe ba re ke Nicodemus monna yena e be le moruti a tsebega setšhabeng le monna wa mogolo wa kereke le motho a tsebagalang ka maina mara lentšu la modimo le tlhalosa re ka letšatši le lengwe ga ntše e kwa Jesu a bolela e ntše e kwa Jesu a dira tše di dira ntongo ya mo convince re mona there is something unique about this person lentšu la modimo le re Nicodemus bošego a khukhuna le tlhalosa ga botse gore a ya e sale bošego ka baka lana o be a tsaya re mosegare batho ba tlo mmona ba rena le wena o nyaka go swana le Jesu na mola e le gore re tshepile wena bjale ka moruti o a molomela motho
bafarisi ba sa dumele taba ewe mara Nicodemus has to go kukuna bošego batho ba sa mmone a ya go Jesu a fihla a ba mo hlompha kudu a mmitša le moruti a fihla le moruti re a tseba gore ga gona motho a ka bolelang dilo tša go tshwana le tše tša gago ga a sia ba a bitšwa ke Modimo marana Jesu a re ngwaneso ke ya go botša o re ga bolelang Nicodemus o nkgatla ka potšišo ka etse gore na morana nka dirang gore ke phologe marana Jesu re ga moara gore ngwaneso tsela ke simple ebile a hloke selo a nyake anything le badidi ba tsena le bahumi ba tsena le ba average ba tsena ba go lwala ba tsena batho ka moka ba tsena it doesn't matter Modimo a tšea phološo a e direla gore be ya bahumi gore badidi ba kgone go tsena a e direla ya badidi gore bahumi ba pana o e diretše batho ka moka a re mang le mang o a nyakang go phela o re ga araba Nicodemus re ngwaneso ruri ke ya go botša ge motho a se a ba tswala leswa a ka seke a bona mmušo wa magodimo na motho o ba era gore na ge motho a se a ba amogela Jesu Kriste a hwa from motho wa kgale a thoma go ba motho wo moswa ka mogare wa tsoga o le moswa Paulos o re ga e tlhatsela gore tlakele botšeng bana bešo o re mang le manyale go Kriste e ba sebopiwa se seswa tsela tša kgale tše le re mo tsebang ka tšona di hwile gomme ga re sa di tseba ga re sa di bona gomme o re mmona it's a new person ke motho wo moswa motho ga thoma a kopana le Jesu ngwaneso ka ra bophelo moya ola wa kgale o mobe wa ditšhila morana Jesu wa o tloša dibeng wa di tloša o tumela modu ka moka go latlhako motho wa kgale a hwa go mo go a tswala motho wo moswa ke ka baka la Nicodemus a sa nka ikwešiša mmotšiša potšona moruting kompotša emanyano se kwa ba ntimetša ke nyaka go kwa go kwešiša o ra gore nna ke le mogalajo ke le kaka nka boela mpeng ya mama ka boa ka tswala gape morana Jesu a re nkwešiša ga botse ngwaneso ke bolela ka semoya a ke bolele ka dilo tša nama e hwile le go ka ba le lebadi go phološitše o kopane lena a le tloge e no ba nama nthogo e o tsofetse o gotše that doesn't change anything but there is somewhere mo le goreng you can reborn again lentšu la Modimo tlhalosa ga botswara mo tlhalosetša re ngwaneso ge motho a ka tswala leswa a tswala ka moya le ka metse e re ka mollo le ka metse e re gomme o tla phologa ke ne boletse ba re ke ebitše botse ge motho a ka tswala ka moya le ka metse ya go motladiang o tla phološwa phološo e tla ka gore motho a di kgwarano le morena Jesu a mo amogela ka morago ga mo amogetše lentšu la Modimo le re e ba sebopiwa se seswa e ba motho o moswa le godimo go tsena batho ba ba hwileng go tšwa kgale ba belegwa go tše diswa ka gara mmušo wa legodimo re bele go lefaseng la dibe lefaseng la go hlakahlakana ke lefase le le goreng lentšu la Modimo tlhalosa gabotse gore modimo wa mo lefaseng ke Satan ka sebele e fela that is why it is Satan is the liar and the father of all liars ke papa go boramaka ga o sena Jesu ngwaneso le go sa nka wa bolela maka ka molomo o ramaka ka baka la ge re bolela ka sebe re bolela ka motho o le re swere mmedi wa dilo ka moka tše le gore re ka di bitša di be mo godimo ga bophelo ba gage ke ka baka le morena Jesu Kriste nako a kokotela koteng ya sefapano o šwele le badira dibe on the both side ka baka la re e ba mo recognize as a sinner ka baka la dibe tša ba di rodi tša nna le wena bjale go bohlokwa ngwaneso gore re kwešiše tabe gore ge motho a amogela Jesu wa fetoga ka gara moya a ba motho wo moswa a thoma go bitšwa ngwana wa Modimo o re ga e bolela Paulos bukeng ya ditiro o re tla ke le botšeng bana bešo o re ga e bolela o re the book of Acts chapter 4 from verse number 12 o re a gona leina leo re le filego leo re ka go phološwa ka lona wa ta le godimo lefase le ka tlase ga lefase re filwe leina ka le le tee Ephesians chapter 2 o re ga e bolela bukeng ya ba Efeso re bana bešo tla ke le botšeng from verse number 9 o re o godišitšwe ka godimo ga maina ka moka e re leina le tšero la fegwa ka godimo ga maina ka moka gore matolo ka moka a khuname le maleme ka moka a bolele a re Jesu ke morena nna le wena tšatši la lekgono ke seo re ileng go se dira ngwanešong ka napa ke tšerena ko mohlomongwe ke go hlakahlakantšhetšo sa košona ke bolela kae mara se segolo ke gore Jesu Kriste wa phela and Jesu Kriste wa phediša nna se segolo se ke se tletšeng fa ke go tsebiša gore ga gona motho yo a ka yang go tate Jesu Kriste ke yena tsela ya go ya go tate motheeletši nako e fihlile ya gore batho re beakanye tsela tša rena le Modimo
ka baka la we don't know what's coming next, mara we don't know. The fact that ga re tsebe ke nako ya gore re se ke ra phopholetša a re tšeeng tsela gore re se ke ra timela. Marana Jesu gona, marana Jesu wa phela. Ke lo rapela le wena motheeletši, a ke nyaka go tšea monyetla ka o tswalela. It doesn't matter, ke a tseba gore ba bangwe šete stride, mara wa bohlale ko a tla go itšeela ka rapelo. Ngwanešu a re rapele thapelo ge le gore wa hloka gore morana Jesu a tsene ka ra bophelo ba gago, le wena o be ngwana wa modimo, o ko mo amogetše o file le go rapela gore now you are close to God. I'm going to pray with you. A ke rapele gore mohlomong ke nna modimo ke re ntumele, ke rapela gore ke bolela ka modimo o le gore ke mo presenta ka ra bophelo ba gago, gore a amogele bophelo ba gago le wena o amogele mmušong wa gago. Ke tsela ye le gore ka nnete o ka kgona go phologa ka yona. Jesu Kriste ga a bolela o tlhalositše le yena a roma barutwa ba gage a re tšamane ba botse gore mmušo wa modimo gaufi. Ngwaneso se ke go rarang ke gore mmušo wa modimo o batametše, wena sa gago ke gore bula pelo ya gago, morana Jesu Kriste a kgone go tsena ka ra bophelo ba gago, o re gona wa kokota mmulela. Re ile rapela thapelo motheeletše go le gona mo leng gona o nyaka go rapela le nna re mathobela le nna ke a mo hloka. Bula pelo ya gago o phagamiše matsogo a gago, o no ponya matlhogana mo leng gona. Ke a tsaya re nka se go bone ka matlho le wena o mpone, mara ka ditsebe wa nko ngwanešu. A re rapele thapelo, ke thapelo ya go amogela Jesu, gore Jesu re a go hloka ka ra maphelo a rena. Ke gale re no sepela re tlhatlhatlhatlha le lefase le re ipotša gore re swere tsela, mara re sa tsebe gore re a hloka gore tšee tsela ya original or ya therešo e le go Jesu Kriste. That is the only way to go to heaven, or that is the only way with a relationship with the Father. A re tswelle mahlo a rena, o ntšhele morago o rapele go swana le nna motheeletše gona mo leng gona. Ke ilo rapela gomme wena wa ntšhela morago. E re morana Jesu ke kwele lentšu la gago, gomme ke a le amogela ka ra bophelo ba ka. Go tloga le kgolo le ke a fetoga, ke a go amogela ka ra bophelo ba ka. Tsena pelong ya ka, fetoša bophelo ba ka, ntebala le dibe tšeo ke di tsebago le tšeo ke sa di tsebego. Go tloga le kgolo ke a ikana gore ke ngwana wa modimo ka Jesu Kriste. Ngwala lebitso la ka bukeng ya bophelo, go mo le phumole bukeng ya lefu. Morana Jesu ke a go laboga ge le kgono le o nkamogetše ka ra mmušo wa gago. Ke a leboga ka leina la Jesu, amen.